Yabona angifuni ukukutshela mana wethi ngoba mina ngihamba nalolu hlangothi lolethu engihamba nalo ngoba ngathi mangihlanganisa izinto ngezukutheleze ichaza izinto ngayibona ukuthi ziyaqonda naye nencwadi yewili ngayibona hayi iyaqonda kodwa nje yabona manje sengiyasho kuba yonke lento iyavela yafavor lo ubaba lomunye ubaba uSimakade yazi ngathi lo baba wayungcono lo hayi buyazi noma ekhuluma lo baba bengibuka inkulumo yakhe mina ayethula ngesikhathi ingene esibayini futhi ngathi prophet wesibili uyazi ngimbuke ethi lo bukhosi akubona bama briefcase la lesi sihlalo akusona eseyikhwama neimvilophu ngifuna ukubacacisela abantu bakwaZulu akusona isihlalo sama briefcase lesi ibriefcase yakhe igcine phansi kombhede ngoba vele siyazi amabhanga abantu asabaphakathi kweyikontshi futhi laba modela ikhaya izinto ezikhazikhazi ikhazi vele kanginendaba nabo yabona sengizwinisho uthi ngoba uyabona abantu bethi sibambela saqale yabona mina nje sengishayile